ڕێزدار جەنابی کاک مەسرور مەسعود مستەفا بارزانی بەدەنگی 87 پەرلەمانتار لە حزوری 97 پەرلەمانتار ناوزەند کرا بۆ سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان لەلایەن پەرلەمانی کوردستانەوە. پشتی کو دا هرزدار نچیروان بارزانی سوندا یاسایی خوارووکا سروک هرما کردستان دست بکار بو. مسرور بارزانی جشبوی پیکینانا حکومت نوی هرما کردستان هاتب نافکرن. ایرو سهشنبه 11/6/2019 پارلمان کردستان رونشنا خویا تایبەت به دیارکردنا سەرۆک حکوومەتە هەرێما کوردستان دار خستو. مسرور بارزانی بۆ پیکینانا حکوومەتە هەرێما کوردستانی هاتە دەست نیشانکردن. د رونشتنا پارلمان دا امید خوشناو سروک فراکسیون پارتی دیموکراتی کردستان ل پارلمان کردستان ناوی مسرور بارزانی وکا بربژر پارتی دیموکراتی کردستان بو پیکینانا حکومت هرما کردستان پیشکش کرو. پشترا سروک پارلمان کردستان ناوی مسرور بارزانی خسته دنگدان دا. د جوینا پارلمان کردستان دکو با آمدبونا بهترا فراکسیون پارلمان کردستان بریوچو. بدنگ 87 پارلمانتاری ج کوینوت و 7 پارلمانتاری کو آماده بون. مسرور بارزانی با پیکینانا حکومت هرما کردستان هاته بنافکرن. بریاره ایرو سروکاتیا پارلمان کردستان ناوی بربژر بنافکری سروک وزیر نوی هرما کردستان بشینه سروکاتیا هرما کردستان و پشترا سروک هرما کردستان مسرور بارزانی با پیکینانا حکومت نوی هرما کردستان راس پیریو دوی د دما سه روجیده. کابینه نوی حکومت هرما کردستان پیشکشی پارلمان کردستان بکه داکو باوری پیوری کرن.